Agya Kwabena o se Kwasea Kwabena. Hey ba. Utimu dudu, utime berebesa parachute Kwasea. Yaka ujimiye. Kwasea nimu. Na kwa na wu yankade. Agya Kwabena wo mama said esie wate Kwasea mpani. Wani mu fi se ncha kire Agya Kwabena. Wani mu kankan so ma me ahem Kwasea ba. Agya Kwabena, why you said the 1 minute boy? Enti na sanfon beka se Agya Kwabena de bancha kobo ngum. Waje pa wenfo. Sesi amno kese Afia Schwar nigga. O se o, abone de Agya Kwa enya ne kwa. Ana mi kobna man kabi de enya dabi enya. Asemba wo so ka bi. E bi se wo ya YPP. Ye mpel rough political party YPP. Or your second in command. I got anyone is Afia Schwar and your commander in chief of YPP. I was what can be. I found someone. Agya Kwabena ebeka oh, ma mo Sammy Gyamfi e wuto no moni monyansa. I was say chimu nyina gum no Afia Schwar aba reply. Agya Kwabena one fan spare no we di nedwuma e wo social media so aha Penyah block media. Best was say ni die mu. Obe like video no that my subscribe button so make the notification connect latest updates. Na be chere wa dwen dia mama me. E wo comment section message so baswa. No actually video for any be ashe. It is insult in politics. I started when NDC was in opposition. Primitive politics, what we termed as primitive politics, enkurasi politics. NDC na Ghana. Politics of insult. Yen say ni pedini mu na ni mu asenya ntantantan. NDC enkurasi politics, primitive politics. NDC na Ghana hanamo. And TV station we ko bia na ehwa wo mu. What I say called 124 na say Ekufa no ho be ye hi Senegal ni say Ekufa no ho be ye hi esno obia wo Ghana ha. Aba bakat 2022 kwa Sammy Gyamfi lead some squad bi say Rodin Ekufa do any ba obia. What I say na last week Wednesday no helicopter na crash ya o manebo ama any Mutra Mohammed ewu ye no. Elime mi ka say oh na wo say nka Sammy Gyamfi na ewu ko ba bo say do tweseka no do tweseka o wo say ka no eti do pe owuo no owo na beba no so bible na de kan do pe me owuo no owo entore na se do pe me nkoso no onye nhira eti bible no kura aka eti na nka Sammy Gyamfi epe kufa no ba me wo idie ebi che se nka plane no no se nka bibi pia Sammy Gyamfi eche no ko flu plane nka kina na nka no nko awu ya na nka ye enum no ana Agya Kwabena egwati na UTV ene ne ho no ko clàshes with TikTokers no mo ka so se nka Sammy Gyamfi na ewu no Oko boda bi chire wo mani wo di omu dwuma e wo social na montene so 3 days. Me ba ko bi. Ayesa a conference call bi o sedan yu. Nipa be ye 12 or more than that. And na wo monya na wo mo screenshot na down na. We kana and I was like no, this is not Ghana. Say I wouldn't want to mention the name. Na se mesi no okoye anka ye pa na se mesi na nka so okọ sa Kwasea mpani na and I was asking say so nipa na obo ni din sa nipa na mo ka so mo na okoye mu anka din pa na mo de aye mo aden ya wakun busha ni bi wakun dofo bi wadi wawu wase u bi ensem say no enim se tete na obi be ka sa ase mesi ko pa de nka we na kwa anka yo wo ka no kokon na bi kro bi atehwe na so na ye nya kokodro ba bonte be ka ye yi yanim ama mansa hu na wo kasa wo be kire bo wo kasa wonim da wo be ko wo kasa wonim de be fa so abeko de de wo be ko ti bi obekom wonim ntimen ka Yempe ifo ni mso mukwana nkomo mabi wan nkomo nko. Onu se tibi ombe komuni a. Komo nko. Da ye beko. Ebre poti ye beko. De ye beko. Ene bia poti a ye beko no. Ye nim. Be bia ye na me kan se na ti ase ye. Be bia ye bewu. De beku yen. Every potia ye bewu. Any biaye potia ye bewu no. Ye nim. Sanke ni mu a anka be hu bibi. Enu nti se wo bie wano aka bibi dia fa bibi hu a dwen hu kwa kire ye se nipa. Na nya hu se wo ka no wada ni nimpan da bi. Dwen hu se nipa.
one by dani nimpan so to minya kokoduro etina TV so etina radio so ebie wa no kase san panyifo akui we bi nsida we edan we dey nti necessary we hu hia Ghana for the media mechanical like seriously what we be one can we gradually our identity gradually kaka yesu ne ban ne me dan so say Ghana for no eyira obi pa be kan sam hunu nyina awie obeka sam funu nyina awie owie a na obegina so pachew obedi sam hunu nyina awie before the election ya ti bebre ebi no bebi no sam amoka no obeka se jabra won adwene ni ko ebi ni wo mutirim obeka sam no poto wo mu wie a na ma sam bebe gina asan yeso ayi I say ye pagana for chew does it make sense to you bra wo bie wa no kasa no say bio na den na wo adwene wodi pa kan kwasa sam ni wie na oka kan obe wie a na obepa che ne agya manaka yes fama nyame sankia twe obi aso pa wo ho yi a menye ni se sanse hu ni anka bekoso obetumi fa camera sin so no deep anyi bi atempoto kasafa no poto mi wasa pani a odi na tamu wo busuo mu fi so beka fam obi anu sa pani no fi so beka fam obi anu sa pani no but abe normal bibi yira awo Ghanafoɔ yemu asi yanhwe entu wanamo enani kine ya ebedu blibi no ye de social media yi ebe nyama hodo bi a ebegu ye hu fia do level bi say obia enfa ye hwe bio obia enfa ye hwe na video na go viral anani Afia Schwar ordinary coach amansa ehu bi na o say Agya Kwabena hu die ene so mu e de ebe wo Afia Schwar atutu bi amane Agya Kwabena pe Agya Kwabena o se Kwasea Kwabena hey ba yes Sammy Gyamfi ne wu ya nkeye sa wo hwe ne ha na wo be wu Sammy Gyamfi in place we are not stopping you, we are not taking back our words. Says Sammy Gyamfi ne wu ya nkeye nin kompo why you ti se champagne uti mududu uti beberebe sa parachute Kwasea na wote Ghana hefa ena na Sammy Gyamfi mo chante kumnana do maye na wen na no see nkumba we na wen I don't blame you. Father Dixon Kwasea bi e was o tie kurase e hwe ne papa kokoo so na de na bet TV so na nkaji se wa how dare you network to at be ma jibifo yaka ujimiye Kwasea animu na akwa na wu ya nkade wo ena wo to so mfa so ne se Kwasea jimi ena ma woni me because we can first say Sammy Gyamfi wu a eye enam kan social media na me say TV no so amote no nkoso nti o ma na mo ba social abuanche wo ma me we Kwasea ye made abuo bini ene wo abuo dwane bini no wo de me kan aso ya satsa na ye wanim abuo Kwasea enu na no mo to say kum na do mayen no se na ye kum despite mayen hallelujah abuo nka be kon no to mo dwan jimifo Kwasea yes Sammy Gyamfi ne wu ya nkeye se hawa wo beti ye wu ente sanso a wo bosses no bompa ye na ba ko wuni trase wate abuo de abekan asem yem wo jimi no wakwaje ndisi fosi ka dani abuo na wo dwene ahonhom no Kwasea ni mo se e ma na titi social media because e mema na dani Kwaseafo eti TV so je bribe de wo so mo kan mo nka wo dran ye made Kwasea mpanyini wo de twen branesa be kan sense na wo say una bo Kwasea who made you the advisor of Ghana ana ye feeling shoboto wo fui wo kwa wo simebrebe kwa when your platform kasa Kwasea animu what credit amobi ujimi bebrebe abo wate
Agya Kwabena na wo se dey Agya Kwabena na wo se dey Agya Kwabena wo yeduma Peace FM na wo se dey Agya Kwabena wo mama se esie wo ate Kwasea mpani uni wodi ayenkan enya ha na mofa kwa adwuma mo enya sa kwan we so na mofa ko Peace FM emmoa Kwasea se na wo yem campaign man DC wani mu fi se ncha kire Agya Kwabena jimi fo no me de na beto so mbehu no jimi wo mama se sie Kwasea mpani be ma Kwasea be Agya Kwabena woni twa asiri wo ate aboa be te se wo wodi ayenkan wo be ka bi wani mu kankan so ma me ahem Kwasea ba wodi ayenkan stadium janse kura wote kura wo kwan so kura wuntimi nye ni ye Peace FM fo no bebre panels eni ye presenters bebre mo jimi mu nsia nyansa enye kwan we so na mofa kwa adwuma emmoa muntimi nka ekwan no satellite bia ni so muni twa asiri pa mo Agya Kwabena Kwasea mpani ono kura na no ye machine no Agya Kwabena jimi fo no na nim se brodo Kwasea mpani be ma muntimi nka kwan no se John Dramani Mahama Kwasea ne se musiro no se die yo ammoa musiro Mahama ha anyam na mokoye campaign ma no Peace FM fo ammoa no anyam na mokoye campaign ma no ammoa mugu Peace FM Kwasea fo Agya Kwabena tituru Kwasea anyam na ye campaign ma Mahama odwan ye mejo road no kura no muntimi hihye light na ofa so na so ayesum hwe Kwasea nam so nyina ayesum Kwasea nam so nyina ayesum street light ashe Agya Kwabena hunu nyansa nka Kwasea ba hunu nyansa no aka odwan kwa Agya Kwabena boa no mede ne beto so ye duma Peace FM wo kankan so ma me hem Kwasea mpani ba ablochire na Agya Kwabena utu kwan kwa ho ukọ mu mejo road nse na tie ai akra wuni twa asiri wate Agya Kwabena wuni ni twam Kwasea ba Kwasea ne yes Ghana for answer ebe wo enkwa nyansafo amo makota TikTok awishi obi wuo ewo ye fence social media so no ne edika wo panyi jimifo bi se Agya Kwabena at YouTube yes ne edika wo panyi jimifo bi se Agya Kwabena at YouTube Ghana for me say yewura Agya Kwabena se wonim nyansa anko bebusa no ho se enano de ne siye anti amenkwa ye dai e ka say no Agya Kwabena also obi a obabi a mekokwa ye ne ya Agya Kwabena why you said you 1 minute boy won say ene won say ebi ko Sammy Gyamfi eni no and I say nkofo we Sammy Gyamfi wo no eye oya won say Sammy Gyamfi ba UTV a o ma wo sikanti no ye ka na say eye oya won na kufu ado a wono what ye betua enkora over 5 million school fees e wo be hwe ajanka na awisiafo won de ye ka na say ya on satem obi betra national television so yeah, akwa bi gya kan kwa asam say na kufodo e pay mfa no koto pumuongu ami yenhu ne fense ni furu krampo no uhu nyansa ebe condemn ye Agya Kwabena make kan wanim say de onim nyansa na onim nyansa se onim nyansa anka be bia enkwa ni fire anaso mo koje social media kan answer o ya bi o mu fire be bi o mai de adru aso be ka san Kwasea asem no enne ne wo hu nyansa enne de Sammy Gyamfi de di ma obedient no ene ye ka Sammy Gyamfi asem ye oya mebua Agya Kwabena ye oya Sammy Gyamfi wonye ni pan chen na akufu ado wonye ni pan chen na akufu ado se de Sammy Gyamfi di ma obedi no sa so na akufu ado so abehwe nyanka ni nwusiafo amomanye school akọ entimasa wonim nyansa start free ba bia ye first empanifo kwatra national television so ekeka bi chen na akufu ado start free wo free Agya Kwabena wo yo free papa enam ka se ye humo momu journalist from ka de humo mo ka se politician tete ma mu dinti ye humo asie enfui Agya Kwabena wonu afutuo to a to kan bi chen Sammy Gyamfi se ne Kwasea de no kan no e ho sunsu anso de onya na ada ho ka se bibia ba bia onya ho sunsu aso masa de ba ne kwa de mu bedwane enfui koto NDC fofo. Hello, I'm a call from me. Hey, Agya Kwabena so de wo. Agya Kwabena eti wonu sakasa wo TV so ana wo kan that ya wo MPP mi say MPP for security ni tight ye nkofo wo boko ene de wo nim sasem we ka na sa papa na wo ye interview de nyame e bebusa de onye maaye na mbebusa nkofo no mo je fru wo Agya Kwabena ene sa papa no mo jo mahama ni ko gina ho kan say MPP for na me ye ku nipa ene de wo kan fefefe would you send you man? I am bogus first class.
ana na asesa adena ade so do kan when this MPP minimum kan NDC brem eya me desa MPP ni ma moye se your friend say obi obekasa se na adwumo ha wadwumo ha pa se de me buafu no na me obebu se mo nyina mako se de kufu adu nyankopon di manu obedia mansa. Hey, Agya Kwabena. UTV Agya Kwabena. UTV Agya Kwabena. What's it then? Open what's it then? Hey, why you say Jimmy na wuti na wuti no? Say wunni ma, hey, akwanya wudi MPP fast so. Now did not go for the fast no. Agya Kwabena catch your brain say, "Hwe, who pe MPP ya kanfu kasiya we tantwofo adwuma mu a. Eya wo kan ho bi na ye number 1. Enti mesro men fa wo ho ma Agya Kwabena men fa wo ho ma. Na de wunim de wa ya mini wa Agya Kwabena me se men fa wo ho ma. What you say why ka kire no? Men fa wo ho ma. Ne ja say Jimmy se na ojo kan kan no. Kwasea pe ni wonti krom ha. Sammy Gyamfi na mu krom demonstration ase bonnwom. O bonnwom se na nakufu ado enwu. Na nakufu ado onwu. De ba wo mi enwu no Nyankopon kum wo mo no. Agya Kwabena ne krom ha. Na wo ni krom ha. Ana na de wo hu nyansa. Se ya ka se ma che nyai Sammy Gyamfi se nko no ko so wu. Na wo ni se Sammy Gyamfi no so wu. Sammy Gyamfi de nya empire ne baba man so wu o. Ye enuabure enua ene ye beburu no ba bia nam bia bipi nam bia bebo ne dua e bi so Nyankopon ka se kufu ado Nyankopon kunu no nkuba wo mi amfiri wiase me nim the politics na ye no ye de kum ene ye de ye politics enye Sammy Gyamfi anke ye nim da se ye de nipa kum na de ye politics eti ye ka ene wate ne ne se mesrew bia wo kɔ ne hoto hwe no wano free MPP party wo yesrew Agya Kwabena men fa wo homa hwe wano free MPP party na MPP wo kan ya tanfo kase ba ko a wo ka ho wo ye number 1 edi yesrew me yen kan yasem tam Sammy Gyamfi yes had no atumi anka se politics de yemfo owuo na eye ene wo hwe din dia Agya Kwabena ye din Sammy Gyamfi esi galamsefo buru ni nua ya no nso abi baabi anam biala ya de nsa begu foma bonidua so ono nso wu so oni obehu se wuo ya mo wuo mo obi a ono nso bewu bi enti dia wo keka ne de ja ujimie no fa wanimu na atise wo dwan nimu no fa fitina wo station ho na di kwasam na yi wani afia BP odo asem de ban PP so abre wo position a ya ni abre esrew ya ni abre ja jimie no bye bye. God have mercy upon us. Agya Kwabena, how many times have I mentioned your name? Agya Kwabena, how many times have I mentioned your name? And the medi fruit from Baba. Yeah? I na my dream say, my Jimmy, you need Jimmy for MPP. Hana ya my dream. Ubusa question say, one more uncle for every show me say, one muno, one more yomodan, Omubusi ni, one kumbu, Omubusi ni biana, there be a ja. Yeah, every show mono. Omubi any one more, what become Mubusi ni bia. Aha, sa na wonso omubie no wa ko busuani bia ba Agya Kwabena yi wasum na ba mi bra why wa pantan said ye wosun da de bena wa pantan said ye wosun da de bena yi wasum na bra wotena UTV ho mpacho kan oforiata ene na nado na wono so mo be kan obusuani bia na nipa boa. You didn't wish them death. But me busa say one so bone ben na no ma ye wobusuya wobusuya wutimi kata wani twen kwase ntro a enim koje wo nkwase sika e wo John Dramani Mahama ho betra UTV Jimmy wo throughout the whole year ayembia umbacho na John Dramani Mahama ema wo sika se be disa nkwase asem no na kan wo fori atabusuafo no ma ye bonya na. Hello, na we bekasa wo no han enti o mo mani agi se enka se nka we wo mu a
yes Sammy Gyamfi ye pese nko mu meme tie okuje to le wu ya nka se o mu ye na emu ana okuje to nko wu ya kan mpe yes omo ba plane mu no so mu ne omo kokwa na mu ne nya omo ehwe no bi ngura nka me fa ho na mo okuje to de me se ma bi kan na se me ketrem enie me tro se ni okuje to de bia me boni bia me se awurade nkuno ka na obetremu a emfiri sa abro kosi mfie nan na omumfiri abam e wo se onu so nya nkwanhia na owu Agya Kwabena omeka mbusuani sede ne nanado meka mbusuani na wo de ugimi tra UTV ho etu woni si nanado ne ka ofurieta so keke nkwasiasem National Cathedral ba wotimi nya ahode ken nkwasiasem no agya sa tam ne na nu se obi anya uboni a ye nta ni pa no na wonim hello na wonim so obi nya obi busuafo meka wa ye ni nkwasiasem wono so ana wo de wa wishi ni pandef no hwe de wo ye ken ofurieta ene nanado kokufo no obusuani ne MPP no se ya de anka wo wishi o def no mu wu ya ka o munya o masum dwenyo peace of mind it is better sankrofo ya iso o mawi o ma chiasem ne ye ka o mto na ya nagana wo mu nim de ekosu bia wo to na so nwi okọ ye ne wa ha ne ye debate e bia na tam aso okwan nyame so obefre wo mu atam na aso sei no mbefa so mbekọ ana o makọ ye wo mu yali wo ya hye wo ti wo mu de nya de ha dwen na mo amani abria ya na mo ken kwasasem se kwai de na so mo ni din no a wo se wo mpeso be ken kwasasem no eye even say kofie palu na mo na go sin so kofie palu eye more than 2000%. E de na asie e de na asi ai bi si da e de na asi ye wa ha ana obi ko bubu na do state yo wo tena ho ken kwasasem o UTV Mbacho mutala na gina parliament ya o ken kwasiasem kira achemfo yewra evenzen na nado na busua ken kwasiasem no na nado busua ne ofa na wawu na o hyefom no na wabeka busua no ya na mo fise nya atwom mo fise se mo yesi na jese munum journalism na dia yentimi ntiase wasiasa ama ufie dia ene na osigusoro eko obi fie dia eba ufie dia ene ye nan kia ntum Una. Also free a Eastern region. But what you when this in na go for the bush as well. It seems say won free Eastern region cry unya kani. Siamai abetra say one way yes come wo mu bi na wu yanke pan yes e se dun ketia. Keka men ko because on there. O katre Ghana phone na e katre Ghana event say MPP phone na say Edmadi no mbekọ no omudi nipa nkwa lives omme sacrifice e wose omuku nipa o see even say e wose omuku nipa mpo including lives krana they will do it to win power and no I think Kwabena me na me ka so onka sa sebena na nwanwa me na me ka say say dun ka je so onka sa na it is na omu wu a me na me ku mo na hello I think Kwabena esi dun ka jebe tra o pay o station ho no o ka sa nkwasiasem no na mo seri a betra wa ni a shay envelope mu dia mamo na mo to amu jimi no me na me ka so omru se dua no kwa yin do ho be ka kire o mo se dia o mo ye na the case me ba Ghana fo ko to ba ko na wakoji ote ho akoji sika ne nkwasiasem nko a cathedral no ehun no kre ba so mu ni sika bia no wo ba wonte be ka bi da jimi fo Krasi ni ete kwa. Se de ma mini ono. Wo ya mro be ka ho kra. Una jimi. Ana me fa nka ho kra. Ye kwa mro ba nka ho ana. Ana wonde won kan kire na do so mutimi nya no. Enyum. Me fa nka ho ana. So Agya Kwabena. So udin kwa sema wo. Se otra UTV na udin kwa sema me do beka ho ye pese sa no ma we na eto otwa ye pese sa nkwasiasem we na no eto otwa ebra o mo sha ase a o mo din nkwasiasem a ye betra ha ye preach se ye de o mo nya ye o nya
Mama Vivian, God bless you. Mama Constance, God bless you. Mama Beatrice, na I think so be as Mama Money. Ye preach say, woman ya juma de no mudi na mo me Franco, God bless you also. Mama Menu, God bless you. Osikeni, kwaje mama Alice, God bless you. Mama Beauty Kumsing, God bless you. Mama Porina, God bless you so much. Hambi, what want to do patcho? Mama from Poma, God bless you. Mama Minia something, Tony, Chum, okay. God bless you. Mama, okay, Mama, Lady Portia, man, who God bless you. Mama, Miss B, so Abeland, this is here. God bless Muna, Mufanchaman, Mr. Tisse, Janice, and I'm refusing Mufanchaman. I don't come reading Kwasea, me Robert Cahu, Macau, Cahu, so cry, can't found Kosho, Jimmy, you know. I bet I say, one way I can say, Omukanwa, and Cano Muno, and Adena, Omubush, or by Bush anybody. Come on, my Bush anybody answer. Who did Jimmy? Who did Sanko home building Kwasea, me see me, I see, don't get ya, or flight to me, I compare. Me. Nipa mbese omu elupeni kumbi anaka akre kumbi na omudi yesua de na san Kwasea politics we ni na ye pese stop Ghana ye pese jai na ye street politics a ye beto ya na san Kwasea mo asem we na na ni ho ye firi hin ye beduru ba bia ye se de ye timi ka tell say plane no okuje to timi trust studio ho sa mo Kwasea studio na wotina etimi ka tell Ghana na say plane no engineer 3 ba ko na asai na do timu a eyede ade eje Kwabena mbajo okruje to kan asem no na oni na do busuafo program na do busuafo ye okruje to program aye na de ana plane no engine ba ko pa na asai na yesi 20 years and we say with a plane no ho sisa be ba enti say ba ko na asai even akwa na we interview say really what are you saying? Jai sana dia say oh mini jai. Your Mahama gratem pema oma land emergency land. Tini you Mahama atrema plane no ama fort ma oma ko land emergency land. But me almi God bless you me also. Etina na don so trem na se kokunu a na ye den. Uti sa station ho Jimifo me wierma boro tie uti sa station ho ama kwai kwotena Accra FM say amanfo bebre nya Plane Cràsh ewu etise na nado wu a ede na asasa na ono kwa de ompese obehu na nado ewuo ne saman ne nsompo ni na ka plane bo wa entity enhye na mfuo nto na mframansan horo he akwa ne bon Kwasea bia Agya Kwabena no wada na udi Kwasea me do beka ho me say NDC officials ni na no every sabre ko wo abafu play o dey o cow enku mako sagoso be fira ban mu simple won tie safa o jimi ko abodwa wo de wo tie safa jimi Wotimi ka che Agya Kwabena se ni ti se de wa me ne bo hey wotimi ka che Agya Kwabena se no kan so o ma me ya se hey gala wo mo tira wa je fun me e wo comment section ai Penyah Block Media Accra.